Alright, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha, by'umwihariko kuri iri genekererezo rya kane nzero umwaka w'ibihumbi 2025 niko mu kirundi babivuga di, ngira ngo murumva yuko ikirundi maze kugenda nkimenya. Ashuti bavandimwe aho muherereye hose, yaba abari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi turabakengurukiye, abari ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda namwe tubahaye ikaze. Reka dusuhuze abari ku butaka bw'igihugu cya Kongo, Tanzania, Kenya ndetse n'ibindi bice bikoresha igiswahili, tubabwire ngo habari za mchana. Nshuti bavandimwe rero, reka tubane namwe aho muherereye hose. Twebwe ibyacu n'amakuru nk'ibisanzwe tuba tugomba kugenda tuza tubagezaho, by'umwihariko tuzindukira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi kugira ngo turebe ngo biba bihagaze bite. Nyamuneka amakuru ni menshi mu gihugu cy'u Burundi, turi buze kugenda tugarukaho, ariko tutaragira ibyo tubabwira byinshi ku bijyanye n'amakuru, nyamuneka muri Kivu y'Amajyaruguru FARDC irimo irarasa buri kintu cyose gihumeka. Ngira ngo ibitero byabaye ku munsi w'ejo byifashishijwemo drone za kamikazi, nyamuneka zatumye abaturage benshi bahasiga ubuzima, aho bivuga yuko rwose abaturage bagera kuri 6 bamaze kugenda bitaba Imana kubera ibyo bitero. Ariko nyamuneka harimo no gushinzanya gukomeye cyane hagati y'ingabo za leta ndetse n'inyeshyamba za M23. Ubwo aho ngaho turi buze kugerayo turi gusoza amakuru yacu. Bidatinze rero twebwe reka duhere ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi tubabwire ngo bihagaze bite. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu nabyo bikomeje kugenda kugeza n'izi saha, ntago turamenya icyerekezo cyabyo, nuko birekagira ngo bikijyana uko byakagenze. Nyuma yuko umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo agiranye ikiganiro n'abamenyesha makuru ari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, yaje kugenda agaruka kuri byinshi, ariko ngira ngo hari ibyo yaje kugenda agarukaho izi saha byamaze kugenda abiba agaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba. Yaje kugenda agaruka ku kijyanye no kuba yakiyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, ndetse benshi baje kugenda bamenya umucyo wa Reverien Ndikuriyo, benshi bagaragaza yuko ari we ushobora kuba second cyangwa se nimero ya kabiri kuri Perezida Evaristo Ndayishimiye, bigaragaza yuko ashobora kuzamurwa icyizere cyo kongera kwiyamamaza, by'umwihariko agizwe kandida perezida n'iri shyaka rya CNDD-FDD. Perezida Neva rero benshi baravuga yuko muri iyi minsi ashobora kuba atameze neza. Impamvu atameze neza, arabizi neza ko yamaze kugenda atakarizwa icyizere muri CNDD-FDD. Ikindi kandi hari pressure ikomeye cyane iri kugenda iva mu banyagihugu, yaba bamusaba gufungura imipaka, nubwo bwose igihugu cy'u Burundi cyamaze kugenda gisubiza, cyangwa se umugabo n'undi Reverien Ndikuriyo yagaragaje yuko n'ubundi i Burundi bufite gahunda yo gufungura rimwe imipaka, yaba igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umupaka wakavimvira ku ruhande rw'igihugu cya Kongo. Abarundi bamaze kugenda bagaragaza yuko nyamuneka iyo gahunda izakorerwa rimwe, cyangwa se iyo mipaka izafungurirwa rimwe. Ariko Perezida Neva pressure yo iracyamusanga mu ntare rushatsi, aho bivuga yuko nawe yicaye afite ubwoba, ndetse amakuru twakira nuko ku munsi w'ejo mu mujyi wa Bujumbura bitari bihagaze neza. Biravuga yuko Perezida Neva yamaze kugenda yongera abasirikare bamurinda, by'umwihariko abe yiyegereza inkoramutima ze, nyuma yuko amenye neza yuko ibintu bitameze neza, yaba kuri we n'abanyepolitike bamaze kugenda bamurakarira. Ubwo turaza kugenda tureba bamwe mu banyepolitike bivuga yuko bashobora kuba bamugambanira. Erega buriya n'umugore wa nyakwigendera Petero Nkurunziza nawe ni umunyepolitike, kuko n'umwe mu barwanashyaka bakuru ba CNDD-FDD. Biravuga yuko rero haba harimo akagambane mu banyepolitike, ndetse bagakorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari hanze y'igihugu. Ubwo iyo tuvuze gutyo tuhita tureba umugabo aracyariho kandi mu by'ukuri aracyakina politike, yitwa General Niyombare. Uyu nguyu umuntu abyibuke neza yuko yagerageje kudeta igapfa wa mwaka 2015, ariko nanone na Red Tabara, aho bivugwa yuko rero imikoranire y'iyo mitwe cyangwa se y'umutwe wa Red Tabara n'uyu mudamu w'umuhisi Petero Nkurunziza, ndetse bikavuga yuko hari n'abamwe mu banyepolitike bari hafi ya Perezida Neva, tutanibagiwe umugabo bita Rufiri, tutanibagiwe nanone undi mugabo mu by'ukuri yitwa reka nze ndebe. Uyu mugabo mu by'ukuri yararikoreje. Uyu nguyu Perezida Neva aherutse kugaragaza yuko ngo no kubaka urugo rwe byamunaniye, ngira ngo murabizi neza iyo nkuru yigeze kuba kimomo. Uyu mugabo yitwa Faustin Ndikumana. Faustin Ndikumana hakazamo uyu mugabo Rufiri, ndetse hakazamo na mugore w'umuhisi Petero Nkurunziza,
tukarebamo na General Niyombare, hakazamo Red Tabara, bikavuga yuko hari communication ikomeye cyane iri hagati y'izo nzego mu by'ukuri yaba igambiriye ikibi ku butegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye. Aho ni ku ruhande ruri politike. Mu gisirikare ho rero Perezida Neva asigaranye uhagarariye ubutasi wenyine, kuko umugaba mukuru w'ingabo we baracunganwa n'imbirimbiri. Uhagarariye ubutasi ngira ngo mu by'ukuri yitwa Habarurema, Ephraim Habarurema. Uyu nguyu biravugwa yuko ari we wenyine Perezida Neva yabashingiyeho, nawe ariko hari ubwoba yuko yaza kumuca inyuma cyangwa se yaza kuba yamutenguha akaba yakorana n'umugaba mukuru w'ingabo, ariko nanone ntibyakunda. Ntago ubutasi bwakora budafite ingabo, kandi ingabo, kuvuga ingabo egare kumva umugabo. General Prime Niyongabo, Prime Niyongabo rero bivuga yuko amaze kugenda atakarizwa icyizere mu buryo bukomeye. Amakuru ngira ngo twamaze no kubagezaho nuko kugira ngo mubone uburyo Perezida Neva yamukuyeho icyizere, nuko buri uko Perezida Neva afashe icyemezo cyo kujya hanze y'igihugu, itegeko nshinga rirabimwemerera, asizeho undi mugaba mukuru w'ingabo, by'umwihariko kugira ngo asigare acungereye umutekano w'abasirikare. Ibi rero mu by'ukuri ni bigaragaza yuko Perezida Neva nawe aho ari cyangwa se mu butegetsi bwe bitoroshye habe na gatoya, ndetse hari n'amakuru avuga yuko igikuba cyacitse muri perezidanse, nyuma yuko bamwe by'umwihariko perezidanse benshi barimo n'abarwanashyaka ba CNDD FDD, bamwe barumva yuko Perezida Neva azatangwa nka kandida perezida, kuko ntago mu by'ukuri haracaho igihe kirekire cyangwa se habura igihe kirekire ngo iki gihugu cy'u Burundi kijye mu matora. Bivuze ngo rero ibizagenda cyangwa se uburyo amatora azagenda yakabaye ategurwa guhera none aha, kandida perezida agashakishwa. Ubu rero biravuga yuko muri CNDD FDD by'umwihariko abakora mu biro by'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye Igitega, bivugwa yuko hari abashaka kubona Perezida Neva nka perezida, abandi bagakubitira agatoki ku kandi bavuga ati ntago tuzabona tuviriye aha. Nyamuneka ntago byoroshye. Abandi bakavuga bati ntago tuzabona Perezida Neva atuviriye aha, kuko tumaze guhaga bimwe mu byemezo uyu mukuru w'igihugu mu by'ukuri akomeza kugenda afata. Ikindi kandi hari andi makuru avuga yuko Perezida Neva yaba ari kugenda agwiza abanzi, kandi abanzi akomeza kugenda agwiza barimo baragenda mu by'ukuri baterwa na bamwe mu bayobozi basa nk'abagambanyi, bagenda basa naho batuma iki gihugu cy'u Burundi kijya mu mpanga. Ngira ngo uhagarariye imari ndetse ni ushinzwe n'ubucuruzi niba nibeshye, Dr. Arendi Kumana, yamaze kugenda agaragaza yuko we yiteguye kera yuko ashobora kuba yanabizira, nyuma yuko umutekano ndetse mu by'ukuri umutungo w'igihugu agerageje kuwurinda abasuma, bakamugaragariza yuko ubuzima bwe buri mu kaga. Uyu rero biravugwa yuko we nanone bamwe mu bayobozi bakuru ba CNDD FDD yabashyize hanze, yabatamaje. Ibi rero bikagaragaza yuko mushobora kuza kumva bamwe mu badede tutari dusanzwe tunamenyerewe batabwa muri yombi, kuko uyu Dr. Bizimana Bizimana yamaze kugenda agaragaza yuko hari abamusaba amafaranga cyangwa bamusaba gusinyira ibyo leta itemereye, kugira ngo bamushyire mu cyuho cyangwa se bamushyire mu bibazo byose bishobora kuba byagenda abigwirira iki gihugu cy'u Burundi. Ubwo nyine turaza kugenda duhuza turebe uburyo bihagaze hariya mu butegetsi bw'abadede, ariko igihugu cy'u Burundi cyarakaye. Igihugu cy'u Burundi cyarakaye, diplomasi yacyo noneho ngira ngo yahagurutse yakoze. Twabonye mu by'ukuri uhagarariye cyangwa se minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri yamaze kugenda ataginga Perezida Donald Trump, abwira Trump yuko mu by'ukuri ngo agomba gutanga ubutabera muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ngo agahagarika hegemoni y'igihugu cy'u Rwanda nk'uko bo bakomeje kugenda babigaragaza. Agasaba Trump yuko operasiyo bakoze kuri Nicolas Maduro wa perezida wa Venezuela, ubwo operasiyo yakozwe n'abasirikare cyangwa special force y'abanyamerika ikamufatira hariya mu murwa mukuru i Caracas. Biravuga yuko rero minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Burundi yamaze kugenda atanga impuruza kuri Perezida Donald Trump, ndetse anamutaginga amubwira ati nyamuneka nabakize igihugu cy'u Rwanda, agaragaza yuko mu Rwanda ngo iyo nta uruvuga ngo ruhagarikiwe na Katari, iyo ngo
u Rwanda rugize ikibazo Qatar ruha amafaranga. Ibyo ni byinshi rero byakomeje kugenda bitangazwa n'uyu mugabo, mu by'ukuri bigaragaza yuko hagiye habonekagamo akantu kameze nk'ishyari. Buriya ntabwo twatinya kubivuga, abarundi bagirira ishyari abanyarwanda. Nyamuneka bamwe mu barundi batari incabwenge rwose bajya bagaragaza igisa n'ishyari, ariko nyamuneka ku ruhande rw'u Rwanda bo icyo bakoze ni ugukomeza kwamagana ibyo bikomeje kugenda bivugwa n'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo turaza kugenda tureba uburyo bihagaze, tuze gukubitira i Buvira, tubabwire yuko ubwo M23 yerekezaga i Buvira, AFC M23 yafatiye mu nzira intwaro za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahawe n'igihugu cy'u Bubiligi. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze. Twari twakomeje kubijyanye n'ibitero bikomeye cyane M23 ishinza leta ya Kongo, by'umwihariko kugaba ibitero ku basivile hifashishijwe drone. Bivuga yuko uruhande rwa Kinshasa n'urwa AFC M23 bakomeje gushimangirana, gushinzanya amabi n'imirwano ikomeje kwibasira uturere twa Masisi, kagwirira ibibazo byose birimo biragenda bisa naho ibintu bitoroshya na gatoya. Turaza kugenda tureba andi makuru akomeye cyane, turebe yuko M23 yongeye gushinza leta ya Kongo, yongeye gushinjwa gukwirakwiza ikinyoma Minisitiri Nduhungirehe, ndetse avuga yuko bimwe mu birego leta ya Kongo ikomeza kugenda ishinza u Rwanda ndetse n'abasirikare bivugwa yuko ngo baba ari ab'u Rwanda, ngo bafatiwe mu bihe bitandukanye, by'umwihariko mu ntambara zo muri Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru. U Rwanda rwamaze kugenda rubitangaho umucyo, u Rwanda rugaragaza mu by'ukuri yuko hari bimwe mu birego leta ya Kinshasa ikomeza kugenda ishinza. Tukiri aho ngaho, murabizi neza yuko inama y'abadede yateranye, ndetse Reverien Ndikuriyo nk'umunyamabanga mukuru cyangwa se umuyobozi w'umugambwe CNDD-FDD akagira byinshi agaragaza. Biravuga yuko rero mu by'ukuri bw'igihugu cy'u Burundi ngo byaba bitameze neza, ariko nanone nyuma y'ifungwa rya Bunyoni, Aregiye mu Bunyoni wamaze kugenda afungwa, aho buvuga yuko imipaka myinshi yamaze kugenda ifungwa, ariko ari nako mu by'ukuri Perezida Neva we akomeza gahunda ye yo kumvisha neza uyu mugabo. Bivuga yuko amahanga yose akomeje kumusabira ubutabera. Biravuga yuko rero amakuru akomeje kugenda atangazwa nuko umugabo bita Prime Niyongabo, ubwo twatangiye twigereye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kuko n'ubundi niyo base cyangwa se niyo base y'amakuru yacu. Biravuga yuko ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi ibintu bishobora kuba bitameze neza hagati y'inzego za gisirikare ndetse n'inzego z'umutekano, aho bivuga yuko rero ibibazo bikomeje kugenda biba ibibazo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. By'umwihariko Perezida Evaristo Ndayishimiye ashobora kuba akomeje kugenda yagirizwa kuba ashobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Hari amakuru nibara yo gutebya nabonye ngavoka zigiye kuba umuti mushya wo gukemura ikibazo cy'igitoro ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo mwarabibonye Reverien Ndikuriyo abigaruka havuga yuko amasoko amwe namwe igihugu cy'u Burundi gifite, harimo n'amasoko y'avoka mu bihugu bitandukanye by'isi. Burundi cyamaze kugenda kigiramo amasoko y'izi avoka. Ngira ngo twari dukomeje ku kijyanye na Perezida Evaristo Ndayishimiye, aho bivuga yuko nyamuneka uyu mukuru w'igihugu bishobora kuba bitamworoheye habe na gatoya. Abarwanashyaka b'abadede bagumutse mu by'ukuri nyuma y'ikiganiro gikomeye cyane Reverien Ndikuriyo yagiranye n'itangazamakuru. Hari ibyo ashinzwa kuba ataragaragaje, ntabwo yigeze agaragaza yuko muri Perezidansi y'igihugu cy'u Burundi mu ntare Rushatsi harimo umuriro ugurumana. Umuriro uri mu ntare Rushatsi rero ni uwuhe? Biravuga yuko harimo bamwe mu bashyigikiye ikiringo cya gatatu cya Perezida Evaristo Ndayishimiye, abandi ntibabyemere. Nyamuneka mubyumve neza, bamwe barabishyigikiye abandi ntibabyemere. Nyuma yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye umwaka 2027 azaba asoje manda y'imyaka 2 ayobora iki gihugu cy'u Burundi, benshi mu Barundi ntibabyumva neza, nta nubwo bumva yuko mu by'ukuri Perezida Neva hari icyo yabamariye. Ntago ari abaturage gusa, ahubwo n'abayobozi bwite ibyo barabyopoza, ntago babyumva neza. Nyuma yuko by'umwihariko rero ingingo zacu z'amakuru, nyuma yo kubasuhuza no kubabaza uko muhagaze mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi, turaza gukubitira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi tubabwire uburyo bihagaze. By'umwihariko mu ishyaka CNDD-FDD ibintu ntago bihagaze neza, ariko impamvu yabyo turaza kugenda tubamenyesha ubwino
bw'ibikomeje kugenda bituma n'ubundi mu ishyaka cyangwa se mu mugambwe bitagenda neza, ifungwa rya Guillaume Bunyoni ndetse n'urupfu rwe ruri kubikwa umunota ku munota cyangwa se ubuzima bwe buri mu kaga, nibyo byongeye guterura bigarura umwiryane muri CNDD-FDD, aho noneho byamaze kugenda bimenyekana yuko bita Diana Bucumu Nkuru Nziza, Denise Bucumu Nkuru Nziza, uyu nguyu agiye guhaguruka akarwana intambara zo kubohoza uyu munyepolitike we avuga yuko ari kuzira amaherere cyangwa se ari kuzira ubusa, ngo cyaba ari ikibazo cy'ubutegetsi bubi. Aha turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze, ndetse si we wenyine, biravuga yuko rwose ibintu byamaze kugenda bihinduka. Nanone biravuga yuko Perezida Neva, kandi ni nako bimeze, Perezida Neva na Prime Niyongabo, aho umwe yaca undi yahacisha umuriro, ibintu byamaze kugenda bihinduka. Biravuga yuko rero uwo bita Ildefonse Habarurema, uyu nguyu ahagarariye ubutasi bw'iki gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko ni ubutasi bushinzwe kumenyesha umutekano wo mu gihugu imbere. Biravuga yuko rero isaha n'isaha yaza gusimbuzwa uyu Prime Niyongabo, ushinzwa yuko cyangwa se wagirizwa yuko asuzugura Perezida Neva, nyuma yuko Perezida Varisto Ndayishimiye we amwohereje ku butaka bwa Kongo n'abasirikare, akababwira ati nyamuneka ongera ubwira abasirikare basubire muri Kongo bajye guhagararira igihugu, murabizi neza ko umwanzi wacu arindiye muri Kongo. Ubwo ni Red Tabara, ni ma 23, ariko Prime Niyongabo akabyanga, yarabyanze neza cyane. Ni nayo mpamvu bivuga yuko rero ngibi ntago byoroshye, ni nabyo biri guteza akaga gakomeye cyane. Ariko tukiri aha ngaha turaza kugaruka kuri operasiyo zikomeye cyane igisirikare cy'u Burundi kirimo kirakorera muri wa mujyi wa Uvira, aho bivuga yuko barimo barasaka inzu ku yindi, nyuma yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwabahaye go ahead cyangwa se bwabahaye uburenganzira bwo guhangana n'inyeshyamba za 23 ndetse n'ibikorwa byazo muri uriya mujyi wa Uvira. Ibyo turaza kugenda tubigarukaho tubabwire ngo bihagaze bite. Ibyo byose ngira ngo murabizi, ibyacu ni amakuru n'ubwino. Ibyacu ni amakuru. Ubwo ngubwo tukiri aho ngaho, nanone turaza kugenda tureba ukwiyongera gukomeye cyane kwizi ngabo z'u Burundi mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse biravugwa yuko abanyamurenge bongeye kurirayo kwarika nyuma yo kongera kubona umurongo w'ingabo z'u Burundi zongera gutera amatako aho zari zimaze iminsi zarahavuye. Benshi baribaza bati ese ingabo z'u Burundi zari zigiye kurya iminsi mikuru ko zidatinze zikaba zongeye kugaruka. Ibyo byose rero nibyo turi buze kugenda tureba, boherejwe ku butaka bwa Kongo gukora iki, muri operasiyo zimeze gute. Ariko nyamuneka muri Masisi ho ibintu byamaze kumera nabi, abaturage bakomeje kwishyura ikiguzi cy'intambara, aho bivuga yuko impande zombi, yaba uruhande rwa 23 ndetse n'uruhande rw'igisirikare cya leta, bagikomeje kugenda abashinzanya yuko umwe ari we wakoze isanganya ryo gutera ibisasu mu baturage. Ni ku munsi w'ejo nibwo twabonye mu by'ukuri isanganya rikomeye cyane, aho bivuga yuko drone za kamikazi cyangwa se zo mu bwoko bwa kamikazi zongeye kwibasira ibice biherereyemo abaturage ndetse birabasenyera. Bivuga yuko abagera kuri 4 bahasize ubuzima ndetse abagera ku 8 barakomereka bikomeye cyane. Izi ni intambara z'urudaca ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko nyamuneka mwe mudutega amatwi, nyamuneka aho muherereye, wowe ubona uhumeka, wowe ubona uri amahoro, jya ku mavi usengere bene data baba batorohewe na gatoya, by'umwihariko n'izi ntambara z'urudaca, izi ntambara zagiye zibibwa n'abakoloni, by'umwihariko intambara z'amoko. Nyamuneka usengere aka karere, usengere n'abababaye, kugira ngo mu by'ukuri Imana yonyine idutabare. Nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko ibyaca ari amakuru, izo zari impfunyapfunya cyangwa se ingingo z'ingenzi tuba tugomba kugenda tubanza kubagezaho. Ubwo turagaruka mu kanya tubabwira uburyo bihagaze. Nibyo amakuru ya mbere tugomba kugenda duheraho tuyabaramburira, ni ukugenda tureba muri CNDD-FDD uburyo ibintu kugeza n'aya magingo tutaramenya ngo ibyabo bimeze bite. Ni Perezida Varisto Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo ku ruhande rumwe bavuga yuko umwe aziyamamaza kuba perezida, undi nawe agasaba abaturage kumusengera. Ni Perezida Neva ubwo yageza cyangwa se yavugaga ijambo risoza umwaka, ariko n'imbere yaho gato ubwo yarari mu ntara ya Muramvya, nibwo yasabye abaturage bo muri iriya ntara ndetse n'abarundi bose muri rusange yuko bagomba kujya ku mavi bakamusengera. Uko kumusengera rero
byaje gutuma n'ubundi ku munsi w'ejo ubwo hateguwe ikiganiro n'abamenyeshamakuru, ubwo ni umugambwe CNDD FDD, umwe mu banyamakuru yarahagurutse abaza uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, amubaza ku kijyanye n'amakuru amaze iminsi acicikana yuko ngo nawe yaba afite gahunda yo kwiyamamaza akaba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Ntago uyu mugabo yabiciye ku ruhande, yagaragaje yuko bishoboka cyane, ariko ndetse uko kuba byashoboka bikaba byaza mu izina rya CNDD FDD. We yabasobanuriye yuko igihe CNDD FDD yamubonamo icyizere ikamutangamo nk'umukandida perezida wo kuyobora igihugu, ntago yabyanga kuko experience afite muri politike y'igihugu cy'u Burundi ni experience imwemerera kuba yayobora igihugu cy'u Burundi, ndetse benshi bakanagaragaza yuko ari umwe mu bagabo b'incabwenge kandi bakoresha ubwenge